Kuja huku kama wamama wa Kisii County. Tunataka kujibu Mheshimiwa Wycliffe Siocha aka Mbande. Leo tunataka kumuuliza hivi. Yeye ameona amechaguliwa, amefika. Simbarati pia alichaguliwa. Yeye anaona kama ako na kura za Simbarati. Wacha defend kiti chake cha UMCA na governor na defend kiti chake cha governor. Siocha wewe, si tulikutuma pale, kazi yako ni kuimpeach, kazi yako ni kudhurumu, kazi yako ni kutusi wa mama. Leo hii nataka kukuhakikishia kuwa machozi ya wamama yesi enda chini bure. Kama wamama wa Kitutu Chache North na wamama wa Kisii County at large, tunasema tunataka kukufungia, tunataka kuomba, tunataka kuambia Mwenyezi Mungu akusaidie na wewe uweze kuwa transformed kama wamama wa Kisii County. Tunataka kuambia bibi yako pia akuje kwa wamama, ajiunge na wamama hawa, tukatae maneno ya ya GBV sababu tunaona wewe bado unaendelea kudhurumu wamama sababu bado hujaheshimu wamama. You were elected, ulienda kwa induction course, ukaambiwa tender equality to the assembly na kwa watu wote. Wewe ni nani unataka kurecture May? May Simbarati tunampenda vile hako. Huyo ni mama, ni bibi ya Simba sio bibi yako. Tafuta bibi yako umuongereshe. You don't have an audacity to lecture us kama wamama. Kazi yako enda assembly, tengeneza sheria za kuchunga wamama. Si kazi yako eti unatunyosha vidole kwa wamama. Kuanzia sasa kuendelea, uchunge raini yako ama kama wamama. Tutakuonyesha vile tunajua. Ngokwanira Siocha Wycliffe. Koranje twara masikani abangine bagosikwa. Nonye nayo nyore mukago uri onyuomete okora muisikali na basacha bande goiko igubobe gosoito omuntu. Igo koranje intumura bangina ba Kisii County. Twakike irie genteke. Ande togoteba iga. Siocha ego kwaragero Simba ugasende enda ebitore ona kwa igotire. Mwakiora koro chiko saire sani iri kwariere. Teko nyarikana. Ekiagara to komanya mambi nande ne tuokareki. Oira no. Igo bono no ena gwe sokare gokwana gwachire. Ande ngo saorororo. Ande ogenda sanga. Abangina mwachira ni bintebe. Omongina okorokunga May first lady. Asikwe. Akore naki? Asikwe. Nando sie komo no okorera ntobesa ko koiwa ga Kisii County kokora mabangina. Ntogo chiwanja genteke kora May first lady yaito aitari ara masikani. Nando ndonsi egendo taramanya. Simba ni kitamuirenga. Simba tutamu. Waje tibwanza. Oingendere kenyasi okoreki Simba nestima ngade tutamu. Omwana oyo etaniri koramu mongino ito first lady. Karanje tabase kwibara me first lady ekiagara namanyete ngabakungu no akorwa. Igona era litanga ni bwera mire ekiagara no aruete so mukungu. Omukungu tari yaro kuchikomatebera munako koregas. Amangana ari agoteba ngo mukungu nero kobikirega bana yeite tuoni nga nero komatebia. Ere mukaye nero komatebia yago chocha kukwana. Atwara masikani haro kia masikani akoreta abantu moyo. Omwana oyo iga Simba no omwana obwate progress. Oira abana baitaba mura emeremo bagokora. Mbagendrete kokoni akwerenda kotaria amabere. Nando oira abana baitaba ndaba muro barikire obarikira ase tractor. Inkiera atorete ire amana gosoa komurama. Otore mereje para. Omosacho ori Simbara tinto. Simbara tinto. Meya koreki. Asikwe mwana oyo iga no moke kae twemere motigata aternera amanye kiago chikokora. Tabe siko soa ko sai sani gore sa kuriera. Erineri tuko twachora tubuna bangina gocha korera marigaga. Nikitokorera. Aye omo MC oito ochore tu na bangino ibone tu no mongina ukagonki guno mongina okareru buyati wasambwa ore buya abangina tukarumaga yawo gake chukuro gachorwa EKNP ningi ekogera ogotoramira our first lady May Arati. May ne governor. Yes. May no mongino governor. Ekoro kurwane seki bori
ogotocharangia asobosi bwa abantu gusiengima intubu nabangina goetera korama mei First Lady ikibogo shanere na assembly ongirane ekera mwadivire no mugavana ito His Excellency Simba Bora Rat inkisi ikiota liko murwaneri bunayo musacha no musacha no mogino ko ningera chinkundi ko ningatishati omurame no maite nabangina toiwete thank you mongina First Lady akora. Yes. First Lady gwi mama si egaseto no kobera nyomba bageni bache tubageni biya tubageni tubatebi pai no kwango anda kwaragira biya twensi amo endagere iya ichora bagegero gosoka nandi wasoko amagana kuruo gavana igo kwabulete dinga na gotebi gavana kwamotebia na ki First Lady a chororo abangina toigure bobe kusiengi tuara masikani asabangina mama nero kogonke ti omongina nero gokorugera nyomba nande tomusigete kwanya kwegondo korama mongino amagenderera ya iga ni maete buna emiake na kwabere na governor and very close asaba MC bonsi pi na mwenge number 1 onye kwa arora buna bono waikirie miaka ene utagete gosoko icho ini theater camp. That is your democratic right. Na bongo soka. Odeta yogo kumisa gocha soka. Yogo kwango soka na masikani. Ayorwa nesegia ali ichuni ward. Oe wichikura nabantu baichuni buna bakoete. Sio chotigire gasi. Jebuno mongino uri okorwoe. Uchakire kuramo mongina. Me o Governor Simba. Korusi torwete ichuni is one of my words. Ne word ya neyemo. Sio chagasa viti chikura agachorwa agatomu office tatomiri motonto tatomiri somongina mei igatomwe tu ase county office une MCA ko represent ichuni ward akorera abantu baichuni webire agachaka impeachment agakole ndugu yaye kurukwa monda wono igana rocha batebanga monda na muruseti okimakosa kerinde gento kia chiro motu abanyari bari nga gwakorire genteke ochire gento kia kabere otigire gukwana igoro ya account ne gasi yaye guchigaria kera na rocho gotebaiga nche na chore tunkorera abantu baichunie gasi wone gento twatagete koibunkeri nga ki Excellency Simba Arati igamukane titakora tokanyora talikero kia goteba igagoteba ngumongina naro korukwejo Excellency Simba okomogambera okomwora kia gokora. I've said like this: let women be respected. Why should they be respected? Wamama Yay! Women should be respected because it is not only men who are professors, who are dons in universities. Women are there. So when Siocha says that the women who are following the Chunu kingdom are very stupid. Yes. Am I stupid with my PhD? No. He has really abused us that because we are following Her Excellency May Simba Arati, we are stupid. Are we stupid? No. We are not. Women, are we stupid? No. We are not stupid. I seek that Siocha should come out and apologize to us women. Yes. Who are in Chunu kingdom and who are there to stay. Yes. That he should be able to apologize to us within 24 hours or all of us will be on the streets of Kisii County. Yes. Secondly, Simba should be respected. I want to confirm here that Simba Arati, His Excellence, has his MBA in strategic management from Jaramogi Oginga Odinga University. Kaga toko tera, tomo ko tia matoka ko chichira bangina toko teka toko iririate. No maitera bangina bai tomo ngata macherero ebisima no nya imbira era toko nywa. Simba. Akina tukuboliga. Amagenderera yako gosire chipasari abangina. Imoro chibona abana baitogire form 4 na grade 10 bago chakwa uchibesa bago sobera bai.
ningo korwani Paul Simbarati. Boro ningo nesti? Estima. Paul Simbarati nesti? Estima. Odena yoko nyegeria. Aye, kachiotige. Tonge kiara kiage nchoke korumagega. Omagurera mwe nchoke magegora okore sababe. Omo siamia kiara. Ukogo kunaga buno magurera. Gacho kuna corazón kuna corazón. Ito bagira bonsi pina motema. Ondetai. Kuna. Ngano yo tigamanya iga. Nejikura n'abana inchi bakochikomwa. Tari simbo kochikomwa. Intu abana inchi grassroots. Intu tokwa Simbarati chikura. Kaba chiku kakanga iga kora mabakungu kegera ndo chikwa Simbarati chikura. Abakungu no tole nyaro. Kaba chikwe ba murami. Simbege ndo toko kote ibuno musacha. Ya kware mete chipara. Rate maramu. Omo sacha be kororo. Omo sacha ge ndo ko mununa kiki kyara kwa bara sirubu kumamunwa. Boriye sibare ko enda babe kakurwa. Tipasa ri chiriko nyakwa be giresi ba kwa abantu bamwe abobuka. Bataka tikotoa. Etuoni kachonjo. Kunguta kora mutoro tuko tayari kama wanawake. Omongi no recharge fast charity. No tole make katoko sukanere muna chisimba. Taribo. Toko kora. Meya sikwe.